Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان روچان رادیو دنگه گلدن باش کدارین هجا ایرو 13 مجدار 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 10 لامده 12 منو چندنا و روزه ده پیشکش بکندم دم آزادی ربرا پویه لشرنخ ستارتا 25 مجدار هاتاین لناوچه شرنخ حزخه به تولبونا اندامن تیجا پارتی سیاسی سازی سیویل و مجلسادایی که ناشتیه جبونا 25 مجدار روژا تکوشنال دیجی تندیال سرجنان مش هات درخستن جنین کل کولانا آلیان کن بون حتی به کولانا هنره مشیانو میتیک کرن پولیسین دولت آتر کوستن مش آستنگ بکن لیجنان برتک دجوار نشاندان و مشاخوا دوماندن لکولانا هنر اکتیویستا تیجا رنگین önüklü لسرنا و جنان دا خویانی خوند او ها گود اما به تکوشینا و کبی و آزادی 25 مجاری پیشوازی بکن هر سال چرالین جیهان به هزار آنجن تینه کشتم لی ترکیه جی ده سال 2024 آنده 452 و ده سال 2025 آنده جی حتی نها 391 جن به دست میران هاتنه کشتم رنگین önük دیارکرک و اولی همبری پرگالا سردستیا مر تکوشینا خواه بدومینن و وها بردوام کرد مشامه یا ایرو نتنه دسپیکال چالکیه که او ifade برخودان جنان پشگیری و لگرین آزادیه اما بی اراده که مثل ندیجی سیاست تجدید قیوم و لدیجی ذهنیت مر دولت تکوشینه بکن او مش ستارت تکوشینا جبو تکوشینا آزادیه جنه تکوشینا آزادیه گلانه ایدی جن شر و میتینگریه نخوازم او دنگی کو ایرو لحظه بلند به و به دنگی همو جنان و ویریا جیانا آزاد وکه پشت داخویانی چالاکیا جنان به چپک و تلیلیان بداوی بو دم پارتی گود و سرچوک مزرقلو همو گرتی سیاسی ورم بردان هر شهردار بری شهرداری باجر مزنا آمده سلچوک مزرقلو ج 2019 هن و گرتیه و لگرتگاه ایدرنه تیرا گرتن بری دمکی دخوازنامه که سری رو بریا گرتگی دا اوخوز گود چارچول سربست بردانا به شرط چاودری تحلیه ببن لبله لجنه اداری و چاودری یا گرتگی به برسوا تکیلی خوش رخصن قوت نکریه خواسته که رد کرد دم پارتی نرازی بو نشان دا و گود اموی بریارا کیفی و در و قانونی قبول نکن سلچوک مزرقلو گرتی سیاسی همود و بینه بردان هر سروکه دم پارتی تونجر باکر هنجل سر حساب خویا مدیا دیجیتال پیام دا و گود او بریارا دربار سلچوک مزرقلو دا کو زرار دیده پیواجوی تاوله دوی به طالبه د قوناغه که وها ده امبریارن کو به هنجتن سیاسی تنه داین زرار دیدن هیوین عدالتی هر سرکا دم پارتی تولای حتیم اولار جگود بردوام یا گرتنا ادنان سرچوک مزرقلو به بریاره که وها نه قانونی زرار دیده پیواجوی آشتیه دوی اف ذهنه تا کو سیاست دموکراتیک دست سر دکه وره ترکاندن پیدیویا ولایت به آشتی هیه نه به قانونیه پارتی هرمن دموکراتیک DPP پیامکدا او گود او بریار نتنه ده شخص مزرقلی ده همان دمده ده شخص همو گلن آشتی خواز ده هاتیه دایم دوی جوی بریار شاش دمل دست بزورن او دو جی بریارن دیجی قانونی بردم سلچوک مزرقلو پشتی جی HDP وکه هفشاردار باجر مزرا آمده هاتل بجارتن ده 21 جوتمه هده هاتن چاو کرن و 22 جوتمه هده جهات گرتم وزارت کار هندور به بریارنامه که او جکار دور خز اول دو ساوی قایم تاین کرد پیش رژی به هنجتا اندام رخصنه 9 سال و 4 ماه و 15 روز جزا لحاته برین دایره سیمین عدادگاه بلند اف جزا جالی اصول و خرا کرد تا 15 آذر 2023 ده دوزا دربار سلچوک مزرقل ده جنوب دست بکر سلچوک مزرقل پشت هات گرتن و گوهستن گرتگاه قیصریه سال 2022 جوی دره و گوهستن گرتگاه ایدرنه و لیگل هفسروک HDP'ye بره سلاطین دمرتاش ده را گرتن
سروکی پارلمانت عراق محمد شهادانی گوت دویج بو آواکرنا حکومتانو لز وری کرن محمد مشهدانی داخویانی خود راگاند کو دوید چارچوبه دستور عراق ده جو پیکارنا حکومتانو یا عراق لز وری کرن مشهدانی دازانو کو دوی باوی که یکرتی جبو آواکرنا پارلمانتو که چالا کو حکومتک جهاتی کو بکاره جداخوازن گر به برسو بخبته هر وهم مشهدانی جبر پیکارنا هل بجارتن سپاسیا کمیسیونا بلند اهل بجارتن و هیزن اولهیین عراق کر سرک وزیر دیم که عراق محمد شیا سودانی جگوج بو آواکرنا حکومتانو دریه ما herkes را vekiriye. Mehmet Şia Sudani tekildari serkeftına hep peymaniya xoya dehil bijartine de u qonağa beya avakira hükümeta nu de axivin. Sudani xwesku rezli iradeya dengdaran were girtin u kar ji bu berjevendiyen tevaya Iraqiyan bikin. Sudani diyar kir ku ew wek hep peymaniya avakirin u peşxistine deriye wan ji hemu aliyan re vekiriye. Di devamı de Sudani gut eme ji bu pekarna daxwazin hemu xelke Iraqi kar bikin eme ji bu yen boykot kirne ji bixabitin ji ber ku Iraq welatê me hemuyane. Sudanî destşan kir ku qonağa be armancawan avakirina hükümeteke nûya ku bikare soz û bernameyan xwe bicih bîne. Şevaborî komisyona bilind û serbixweya hilbijartinên Iraqê encamên destpêkê yên hilbijartinê parlamentoyê ragihan. Li gorî encaman hevpeymaniya avakirin û pêşxistinê ku Mehmed Şia Sudanî rê serketiya wê dike li hemberî partî û hevpeymaniyên din serkeftineke mezin bidestxist. Nerazîbûn engel behdînane berdewam dike du êvarê encamên destpêkên hilbijartina parlamento Iraqê hatine ragihandin. Şevadin ji li nêzî seriyana amyan a li nêzî bajarûka beştereş gelek endam û alîgirên pedeke derketin ser riya serekeya duhok hewlerê û rê li trafîkê girtin. Li dijî pedeke duruşmeyan bilind kirin. Diyar kirin ku tevî devera wan ji aliyê pedeke ve hatiya xistin ve carêjî xıyanet li dengê wan û namzêtê wan hatiye kirin. Li aliyê aşireta Silêvaniyan riya duhok zaxoyê girtine û aşireta Misareşiyan jî riya zaxo İbrahim Xalîl li trafîkê girtin, aşireta Goran jî riya berdereş duhok û hewlerê li trafîkê girtine. Li beramberî van nerazîbûran pêdeke bi hêzên xwe yên leşkerî ve rûbirûyê xwe pêşandanan bû bombeyên gazê bikaranîn. Lê nekarîn dawî li nerazîbûnê bênin niha jî xwe pêşandan û nerazîbîn dewam dike. Değerişa hêzên Şamê ya li ser Swêdayê de ciwanek birîndar bû. Fermandarê hêzên parêzvanên niştimaniyên Swêdayê bi daxuyanekê ragihand ku hêzên desthilatdarîya demkiya Sûriyeyê careke din peymana agirvestê bin pêk kir. Fermandariyê dibêje duh komên çekdariyên desthilatdarîya demkiya Şamê bi guleyên Seykvanî sivîlik kirine armanç de encamê êrişê de ciwanê 17 salî hatiye birîndar kirin. Birîndar rakirin nexweşxanê hêzên me yekser bersivdan êrişên çeteyên devletê. Eger êriş bi vî rengî li dijî sivîlan dewam bike em ê bersivê xurtir bidin êrişkaran. Netewên Yekbûyî ragihand bi milyonan kes rûbirûyê metirsiyek nû ya birçîbûnê de. Rêxistina xwîrek û çandiniyê ya Netewên Yekbûyî FAO û bernameya xwêrekiya cîhanê WFP raporek hevpar li ser metirsiya birçîbûnê ya gerdûnî amade kirin. Di raporê de hatiyar kirin ku li welatên wekê Haîtî, Malî, Filîstin, Sudan û Yemenê bi milyonan gel dibin metirsîna birçîbûnê de ne. Li gorî raporê Afganistan, Komara Demokratika Kongo, Myanmar, Nijerya, Somali û Sûriye jî di nav welatên pir metirsîdar de cih dikirin. FAO û WFP destşan kirin ku krizên aborî bûyerên hawayê yên zêde û alîkariyên nav neteweyî ku kêm dibin rewşê xirabtir dike. Direktörê WFP Sint Mirsin jî axivî got em li ber metirsiyeke xwêreke ya ku dikare rê li ber werê girtinin. Eger devletên cîhanê dest bi tevgerê nekin dibe ku bê aramîtî kur bibe û metirsînî bibe sedema tofanî.
Direktör giştiya FAO û Kut Tongoyên jî got ji bo parastina hilberîna çandiniyê pêwîstî bi finansmana lezgîn heye. Pêşîgirtina li birçîbûnê ne tene erkekî ehlaqî ye, di heman demede mecburiyeteke ji bo aştî û aramiyê cîhanê ye. G7 piştgirî da plana Xezayê û ji bo Îranê hişyariya nuklerê kir. Wezîran diyar kir ku ev agirbesta berdewam û serbestberdana dîlgirtiyan bi keyfxweşî pêşwazî dikin. Wezîran behsa lezgîniya vegerandina cenazeyên dîlgirtiyên mirî kirin. Her wiha diyar kirin ku ev alîkariya mirovî ya ji bo Xezayê tên şandin erenî dibînin û gotin ku divê astengiyên li pêşiya xwegihandina alîkariyê bêra kirin. Her wiha wan balkişandin ser bernameya nuklerî ya Îranê û diyar kirin ku divê Tehran li gorî peymanên navneteyî te bigere û bi tevahî bi Aîdê re hevkariyê bike. Belê godan ji me çend saeteh pêşkêşkirin ana xatirê we din baş.